Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst. Channel. Of course, namuntlha ta hi kha hi lola hi Sivara Prince Rhangani leyi continue ku yihapandza man. So as you can see kwalano a hi fike hi vona Brian Bomba initially a fika a tsala this post da nga fika a tsala ku inkomu n'wana manana a ku Prince Rhangani a ku ni ba mandla ni vuyelela a ku ka titimela. So Brian Bomba wa humesa an album very a ride or die. So ku na risimu leri nga ku trended swinene very ka titimela risimu ra kona. So hi vona Sivara Prince Rhangani hi kha yi pandza strong ka risimu leriya of course. So hi ta va hi kha hi tlanga short clip ya yona of course hi kha hi zama ku narrate hi to swi yini. So as you can see yaleyo Sivara Prince Rhangani kwalano yi nga yima kusuhana na nghamu yi khome na tiya yi le ku pandzeni strong. We can't deny it. Yi le ku pandzeni na ntangha ma swi loko yi fambisana na fashion hayi swi ze xi na mhaka na nchumu Sivara Prince Rhangani. Then on the second session as you can see kwalano hi leyi hi nga swi vona ku yi tshame na nsati yi kha yi can we see they are cuddling mara ile minengeni ya yona as you can see kwalano yi komba yi ri happy Sivara Prince Rhangani. I think we'll also repeat this second section again mi kota ku tlhela mi yi vona kahle ku ni vona yi ri shorta yi komba yi tsakile yi le ku yimbeleleni Sivara Prince Rhangani hi yaleyo a hi zi na ti-issues ta nchumu so hi nga vula ku hayi ha tala hi yona Sivara Prince Rhangani to be honest ka gaza yi dyondzisa swo tala loko swi ya ka rirhandzu a yi tluriwi mi nga ma hleketa na hi Valentimes ku a endla yini like a yi tluriwi Sivara Prince Rhangani loko swi ya ka leswi. So a hi landzeli mikondzo ya Sivara Prince Rhangani ku vanhu va fika va rhandzisiwa ku yini sweswitsongo hi nga na swona a hi veni hi kha hi followa. Loko ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. nje ka swayipiwa la ka ndumaki hi jwayele ku tepa le ka sipoha va hlamala vantshwana va ku khexeha mara 16 randi hi ka khexeha vo mangala ri nga decline va hlamala ri ku approve